بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند آقا دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حاضرین محفل، اج دی پروقار جو بزم انعقاد پذیر ہے، اس کے اندر علماء کرام نے اپنے اپنے انداز نال میرے آقا دیاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں سنائیاں۔ دعا کرنا جو اسی سنیا سانو اس دے اتے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سانو اپنے محبوب دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور بڑے ادب دے نال تانوں ساریاں نوں اور اس تو پہلا علماء کرام نو سلام عرض کرنا۔ بلیو اپنی گفتگو دا ایتھوں آغاز کرنا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے بڑی ڈاڈی جی گل کر چھڑی۔ ڈاکٹر کہندا ہے منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر، اور ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ اور سجدوں سے تیرے کیا ہوا کہ صدیاں بیت گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رہزنوں کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہنما تلاش کر۔ ہر شخص چل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجا دے وہ پانی تلاش کر، اور کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو پیدل خود چلے وہ آقا تلاش۔ حاضرین و ناظرین، میں آیا مقدسہ پڑھی، علماء کرام نے اپنے اپنے انداز نال بیان کیتا۔ فقیر آیت دا ترجمہ انج کر کے بیان کرن لگے، ایک کری پیار نال کہنا ذرا سبحان اللہ۔ دیکھو میریو، میں پنجابی چ گل کرانگا، تسی عربی چ کرنی گل ہے۔ میں پنجابی چ گل کرنی ہے، تساں عربی چ کرنی ہے، یعنی کہ میں سونے نبی دی گل کرنی ہے، تساں اللہ دی پاکی بیان کرنی، اور انج پاکی بیان کرنی ہے اللہ عرش تے بہ کے راضی ہو جائے، مدینے دا بھائی مدینے چ بہ کے راضی۔ ہاں ایک کری پیار نال کہہ دیو ذرا سبحان اللہ۔ میں قرآن کو لو پوچھیا اے می کون پوندا ہے؟ توجہ دا طالب ہاں، میں قرآن کو لو پوچھیا بھی می کون پوندا ہے؟ پہلے میں اپنے ضمیر دی آواز تانوں دسن لگا، یا تواڈے وی ذہن وچ آیا ہوگا۔ ذہن تو سوال یہی آیا نا کہ اللہ، پر میں کیا بھی نہیں بھی، قرآن نے کہا نہیں اللہ میں نہیں پوندا، گل دی سمجھ نہیں آئی۔ قرآن کو پوچھا کہ می کون پوندا ہے، ضمیر نے آکھیا کہ اللہ، لیکن قرآن کہندا ہے کہ اللہ می نہیں پوندا۔ ہوا کون چلاوندا ہے؟ ہوا کون چلاوندا ہے؟ ضمیر آکھیا اللہ، قرآن کہندا نہیں ہوا اللہ نہیں چلاوندا۔ میں قرآن کو پوچھیا جسماں وچ روحاں کون پوندا ہے؟ میں قرآن کو پوچھیا جسماں وچ روحاں کون پوندا ہے؟ تے میرے ضمیر نے کیا اللہ، پر قرآن کیا اللہ نہیں۔ سامعین و ناظرین،
میں قرآن کو پوچھیا اے روحاں کٹدا کون ہے؟ ضمیر آکھیا اللہ، پر قرآن آکھیا نہیں اللہ نہیں کٹدا، اللہ نہیں کٹدا۔ بڑی لمبی ایک گردان ہے، اگر چند تاریاں دی گل کیتی جائے، سورج دی گل کیتی جائے، جواب ہے یہ مختصر، اللہ کردہ کی اللہ حکم کرتا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ تے کردہ کون ہے؟ اللہ دے فرشتے کردے نے۔ تے بیلیو میں قرآن کو لو پوچھیا پھر اللہ آپ کی کردہ حکم تو علاوہ اللہ دسیا سونے نبی دی بارگاہ چ دروداں دے نذرانے پیش کرتا، نہیں سمجھ آئی؟ دروداں دے نذرانے پیش کردا ہے، تے اس واسطے او کم کرو جو اللہ کردا ہے۔ میرے نال مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، گونج پہ جا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ آج ناظرین آج آقا دی گل بھی ہوئی ہے، تے میرے ویر نے بڑی سونی جی گل کی تھی، بڑی حدیث بڑی پیاری بیان کی تھی، آقا دے اوصاف بیان کر رہے سن، میرے آقا دے معجزات بیان کر رہے سن، میرے آقا دی محبت بیان کر رہے سن، تے میں ایتھوں ہی گل نو اپنی نو شروع کر لگا آقا دی محبت تے جانور سرکار نال کیویں پیار کر دے۔ او جڑی آپ نے حدیث پڑھی نا میرے محترم نے علامہ عدنان صاحب نے کہ حضور دے صحابی نے جدو اعلان کیتا نا اے جنگل دے جانوروں سائیڈ تے ہو جو، آج محمد عربی دے نوکراں نے ایتھے رات گزارنی ہے، رب کعبہ دی قسم سونے نبی دے منبر تے بیٹھا میں حدیث پڑھی ایک سپنی نے بچے دیتے ہوئے سن، سپنی نے بچے دیتے ہوئے سن، سپنی نے اپنے بچیاں نو سیڈ تے لیا تے میں عشق دی مستی وچ جا کے اودے کولوں پوچھیا سپنیاں تو کیوں چلی ہے؟ انہیں آکھیا تینوں پتہ نہیں لگا سونے نبی دے نوکراں نے حکم دیتا ہے میرا کم ایتھے چلیا۔ اے محبت ہے، اس لیے پھر کہنے ہاں پتہ آپ نو حالاں دا، او پتہ آپ نو حالاں دا، مندیاں نو گل لانا ہوندا کم لج پالاں دا۔ اج میرے نبی دا میلاد ہے، میں سونے نبی دے میلاد دی گل کر جاواں جس دن میرے آقا دنیا تے تشریف لے کے آئے نے، جد آئے نے جناب عبد المطلب کعبے دا طواف پہ کر دینے، کعبے دا طواف کر دینے، کعبہ ہلن لگ پیا۔ امام زرقانی فرماؤندے نے زرقانی دے اندر موجود ہے، انج کر کے کعبہ ہلیا، رب کعبہ دی قسم ہے 3 دن کعبہ ہلدا رہیا، او نالے ہلدا رہیا، نالے دسدا رہیا، او جن میرے ول منہ کر کے نماز پڑھنی ہے پہلے عشق مصطفیٰ دے اندر اپنے آپنو غرق کر لائے، پھر میرے ول منہ کر کے نماز پڑھے گا، عرش دا رب او دیتے آپ پہ ہی راضی ہو جائے گا۔ ایسے لئی میرے مسلک دے کلندر نے بڑی ڈاڈی گل کر دیتی، بڑی اچھی گل کر دیتی، اور کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دے، چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دے، ایتھے جا نہیں بولن دی۔ جناب آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی نو اللہ شانہ بھی دیتیاں، حسن بھی دیتا، پر یوسف دے بارے بڑا سنیا ہے، جناب یوسف نو اللہ نے ایو جا حسن دیتا، ایو جا حسن دیتا۔ اللہ دے قرآن دے اندر ہے، اللہ دا نبی جدو مصر دے بازار دے اندر نکلیا، آپ نے اپنے رخ دے اتوں اپنے چہرہ مبارک تو جد اپنے چہرہ تو کپڑا سائڈ تے کیتا،
मिस्र दियां जनानियां ने हथ कट लाए। रब्बे काबा दी कसम ए मुक्तदी दी गल कर रहा। आ जरा इमाम वल, इमामुल अंबिया वल, मेरे नबी दा मुकाम वेख। अज किसे कोलों रिश्ता लैन चले जाइए, किसे पुत्र दा रिश्ता वेखण चले जाइए, या किसे धी दा रिश्ता वेखण चले जाइए, चेहरा भी वेखी दा है, ओदे गुर ते गुण भी वेखी देने, ओदा रुखसार भी वेखी दा है, ओदी पेशानी भी वेखी दिए, पर बेलिया ओदे चेहरे नू वेख के सारी गल करी दिए। पर मैं अपने नबी दी अजमत नू इंज करके बुलंद करन लगा। करीम आका ने फिर एक दिन इंज भी कीता। इधर मिस्र दियां जनानियां ने जनाबे यूसुफ नू वेख के अपने हथ कट लेने, पर मेरे नबी ने इंज करके जदों अरशां दे चन्न वल, आसमान दे चन्न वल उंगली उठाई, रब्बे काबा दी कसम अज चेहरे तो पर्दा नहीं उठाया। मेरे नबी ने इंज करके उंगली उठाई है, चन्न अद्धा इधर चला गया, इधर चला गया। मालूम होया कि इमाम दी उंगली दे अंदर इन्ना हुस्न है कि उंगली वेख के चन्न टोटे हो गया। मेरा इश्के गल करदा है वदुआ दे मुखड़े वाला, अगर पूरे जलाल नाल चन्न नू वेख लेंदा, रब्बे काबा दी कसम चन्न रेजे रेजे हो जांदा। इसलिए एक आशिक ने गल कीती, चांद से तशबीह देना ये कहां का इंसाफ है, चांद के मुंह पे दाग है, मेरे आका दा चेहरा साफ है। या रसूल या बिलियो मुख्तसर, क्योंकि मेरे तो बाद अलामा साहब दा बयान है, मेरा दिल है कि मैं ना मुख्तसर जू ही हो तो मैं छड़ ये मुहब्बत दियां गल्लां दो तीन, मेरा दिल है कि मैं दो तीन छेती छेती ना बयान कर दिया। अज मेरा नबी ने हिजरत कर लगा, तवज्जो दा तालब अपनी खेसियां जो हथ बार के करी कहना जरा सुभान अल्लाह इंज कह। मैं तुम इश्क दी गल दस जावां, लोग के गल करते हैं दना लोगों को सुनिया कि ऊंट मस्तिया हो मन की थां ते 2 मन भार चुक लैंदा है। मैं इन्हां लोकां दे इश्क वल वेख्या, रब्बे काबा दी कसम सोने नबी दा नाम सुनिया है, सोने नबी दा नाम सुनना है जे बल्कि ऐलान सुनिया है, अपना बिस्तरा छड़ के रब दे घर आ गए ने। इश्क दी गर्मी ने आखे आ सोने नबी दा मिलाद, आ सोने नबी दा मिलाद सुन ले। हजरत अनस बिन मालिक दी एक मैं आप तो रवायत एक हदीस है, वो थोड़ी जी गल करके ते मैं सोने नबी दी मोहब्बत बयान करनी चाह रहा। हजरत अनस बिन मालिक सोने नबी दे सहाबी ने, ते आप इंज सरकार नाल प्यार करते ने कि कमाल जावा, बड़े प्यार करते ने सरकार नाल। हजरत अनस बिन मालिक दे घर ना परौने आ गया, जिवें तुहाडे मेरे घर परौने आ जाते हैं। आपने ना दस्तरखान अपनी नुकरानी नूं कहा दस्तरखान लगा दो। दस्तरखान बिछाया गया। जिस वक्त दस्तरखान बिछाया गया ना ते दस्तरखान गंदा सा, आपने अपनी लौंडी नूं कहा तंदूर विच सट दो, तंदूर विच सट दो। लौंडी ने तंदूर विच सट दिता। जदों तंदूर विच सटिया, मेहमान बड़े परेशान ने, कपड़ा ठीक है साफ नहीं, चलो की गल है धो लिया जाने दा। लेकिन थोड़ी देर तो बाद आपने फिर हुक्म दिता भी एक कपड़ा बाहर कढ़ लो। कपड़ा बाहर कढ़िया, छिड़किया बिल्कुल साफ। उन्हें मेहमाना पूछा वजह की है कि कपड़ा जलिया क्यों नहीं। मालिक कहंदे ने तो दुनिया दी अग, ये ते दुनिया दी अग, इनू जहन्नम दी अग भी नहीं जला सकती। एक बारी मेरे आका ने इहदे बारे नहीं देना ना अपने गोरे गोरे यदुल्ला वाले हाथ साफ कीते सन, वदुआ दा मुखड़ा साफ कीता सी, इहदे उत्ते अल्लाह ने अग नूं हराम कर छड़िया। हाँ, इसलिए प्यार नाल ए गल्लां छड़ो ते एक प्यार नाल कहो ना जरा सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ। हाँ, प्यार नाल कहो ना जरा सुभान अल्लाह। आका लजपाल नाल मोहब्बत और प्रीत जोड़ो, इंज करके जोड़ो, अर्श दा रब अर्श ते बैठ के, मदीने दा माई मदीने च बैठ के राजी हो जाए। हाँ, कोई मिसल नहीं टोलन दी, चुप कर मेरे अली, इथे जा नहीं
بولن دی حوضے کوثر دا پانی جند لا دے مدنی دے نام او جند ایویں بھی تجانیے میرے آقا نے جس دن مکہ المعظمہ تو مدینہ دا سفر کرنا چاہیا اللہ نے حکم فرمایا سونے آئے تو ہجرت کر لو میرے آقا تے میرے آقا دے جانی سار جناب ابو بکر صدیق میرے آقا دے نالنے اینی دیر نو مکہ دے اندر اعلان ہو گیا کہ جیڑا میرے آقا نو زندہ یا کسی بھی حالت دے اندر پکڑ کے لے آئے گا تے انہوں 100 انعام دیتے جانگے ہر بندہ میرے آقا دی تلاش دے اندر ہے کفار مکہ جڑے نے انہوں نے اعلان کر دیتا لالچ دے اندر آکے سراقہ بن مالک جڑے بعد میرے نبی دے نوکر ہو گئے نے اجے کلمہ نہیں پڑھیا او بیلیا بیخ میرے نبی دے نال پیار کرن والے میرے نبی نال محبت کرن والے سراقہ بن مالک آندے نے جس وقت میں اپنے بستر تے لیٹے آساں اینی دیر نو میرے کان دے اندر اے اعلان دی آواز پہنچی آج جیڑا محمد عربی نو لے کے آئے گا انہوں 100 اٹھے نام دیتا جائے گا سراقہ کہندہ میں کوڑے دا بڑا سوار سا جد کوڑے تے بیٹھا وہاں دل دے اندر خیال نبی مصطفیٰ نو پکڑ لوانگا 100 اٹھے نام دے اندر ملے گا سراقہ بن مالک کہندے نے جد کوڑا پجایا مکے دی سرزمین تو باہر نکلیا دوروں میں کی ویکھیا 2 ننیاں جانا دا قافلہ جا رہے آئے اینی دیر نو میرے ذہن دے اندر اٹھاں دیاں قطاراں دیا خیال آن لگ پائے میرے دل دے اندر خیال آن لگ پائے 100 ملے گا تے انعام ہیرو جاواں گا المختصر پر اللہ نو کو جو ہوری منظور ہے سراقہ گیا تا میرے نبی دا دشمن بن کے پر میرے نبی نے دنیا ہی بدل دینی ہے میرے نبی نے اس دل تو زنگ بھی اتار دینا ہے قیامت تک سراقہ دا نام بھی بلند کر دینا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ سراقہ بن مالک آندے نے جدو میرے دل چ خیال آیا نا تے میں نا اٹھاں دیا قطاراں میرے ذہن چ میں کوڑا پجایا میں سونے نبی نو جدو ویکھے نا تے دلے خیال آیا کہ میں پکڑ لینے اللہ نو کچھ اور منظور ہے کیونکہ اللہ تا دلاں دیاں خبراں رکھدا ہے نا پتہ اپنو حالاں دا مندیاں نو گل لانا اے ہوندا کم لج پالاں دا بیلی چنگیاں نو تے ہر کوئی ویندا اے پر میرا نبی مندیاں دیاں سفارشاں کردا اے میرا نبی گندیاں دیاں سفارشاں کردا اے میرا نبی گندیاں نو اپنا امتی کہندا اے گناہ تو تے میں کرنا وا گناہ میں تے تو کیتے لجپال نبی عرش تے جا کے تاوی تیرا ذکر کردے نے او فرشتے بہ کے بھی تیرا ذکر کردے نے مکے دے اندر بہ کے بھی تیرا ذکر کردے نے مدینے دے اندر جا کے تیرا ذکر کردے نے یا اللہ امت ڈاٹی گنہگارے معاف چا کر سونیا معاف چا کر سراقہ فرما دے نے میں کوڑا درایا تے بدو آدے مکھڑے والے تے کول پہنچیا ماں انی دیر نو میں آواز دیتی آواز دے کے میں کی آکھیا اے محمد عربی رک جا میں تینوں
फड़न वाला वां रुक जाए मुहम्मद अरबी। आका लजपाल ने जद पिछे वेख्या रब्बे काबा दी कसम जमीन ने वफा कीती है। अकोड़ा गोडियां तक फस गया, अकोड़ा गोडियां तक बह गया। लोकी कहंदे ने मेरा नबी कुछ नहीं करदा, और इत्थे मिट्टी मेरे नबी नाल इश्क भी कर दिए, और इत्थे मिट्टी मेरे नबी नाल प्यार पे कर दिए। तवज्जो मेरी तरफ, ए इश्क दी मस्ती है, ए मेरे नबी दा प्यार है। इनू इश्की कहंदे ने, इयो ही मेरे नबी दा प्यार है। मेरे नबी दे प्यार दे अंदर जमीन मछली है, जमीन तड़पी है। घोड़ा फंस गया, घोड़ा फंस गया। इन्नी देर नू सुराका मेरे नबी दे सामने हाथ बन के इल्तिजा करदा है, ए अल्लाह दे रसूल मैनू माफ चा कर, मैनू माफ चा कर, मैं तेरे कोलों माफी तलब करना वां, मैथों गलती हो गई है। फतुहा दे मुखड़े वाले, हामीम दे कुंडला वाले, यासीन दे शेरे वाले ने मुस्कुरा के क्या सुराका लजपाल लजपालियां फरमाउंदे ने, जा असां तेनू माफ कीता है, जा चला जा असां तेनू माफ कीता है। पर अंदर दा नफ्स अजे काबू नहीं आया, अजे काबू नहीं आया। और बेलिया हिरस बंदे नू तबाह कर देंदी है, पर इश्क बंदे नू सोना बना देंदा है। अल मुख्तसर सुराका फरमाउंदे ने, मैं जद पीछे मुड़िया मेरे नफ्स ने किया सुराका सोठ खुल जाएगा, छुट जाएगा, नहीं मिलेगा, केड़े मुंह नाल जाएगा। दिल दे अंदर ख्याल आया मत जानिए जमीन पोली होवे, घोड़ा खुप गया होवे, मत जानिए इत्थे जमीन पोली है, हो सकदा है अगे जमीन पक्की होवे। फिर घोड़ा दुड़ाया, जद अगे घोड़ा दुड़ाया है मेरे नबी दे करीब पहुंचा है, मेरे नबी दे कोल पहुंचा है। दोबारा ऐसे तरह आवाज बुलंद की थी, या मुहम्मद बेलियो सुराका कहंदा हो सकदा है जट बंदे बैठे जे अगे टगे बह जांदे सन जो पहली कराई हुंदी सी। जटकी गल करना मोहब्बत दे अंदर इश्क नबी वाल रखना है, मेरी गल नहीं। कुत्ता पुवे अगे भौंके पता लग जांदा साइयां दा कुत्ता है, नहीं समझ आई गल सरकार दी है, नहीं समझ आई। साडियां इज्जतां भी सरकार नाले, कुत्ता भौंके ते मालक दा पता दसदा है। मौलवी मिंबर ते बैठ के आका दी गल दसदा है, ओ बेलिया इत्थे बैठ के मेरे आका दा जिक्र कर, अल्लाह अर्श ते बैठ के राजी हो जाएगा। सुराका बिन मालिक कहंदा है, मैं आख्या हो सकदा है पोली जमीन होवे, पोली जमीन होवे, घोड़ा बह गया, मैं अगे जावां, हो सकदा है इर्स लालच बंदे नू तबाह कर दिए। बेलिया जिस वक्त थक तो नहीं जे गए, जे थक गए तो बस कर दिए। बेलियो जिस वक्त सुराका बिन मालिक आपने फिर दूजी बारी घोड़ा मोड़िया, मेरे नबी वाल इशारा किया, जो मेरे आका दे करीब पहुंचे ना, दिल करीब कर, कन नहीं, दिल करीब कर, कहने लगा सुभान अल्लाह। कोई मिसल तोलन दी, कोई मिसल तोलन दी, चुप कर मेरे अली, ए
ایتھے جا نہیں بولن دی سوراخا کہندا میں دجی واری کوڑا پجایا جد کریم آقا دے کول آیا میں آقا دے قریب آیا میں آواز دیتی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آواز دیتی ہے میرے کریم نے جد پچھے بیٹھیا میرے دل دے اندر اجے کفر دی غلاظت تھی میرے سینے دے اندر نفس امارہ دی اگ سی لالچ سی تے ہرس سی میرے نبی نے جد پچھے بیٹھیا زمین نے وفا کی تھی انج دی وفا کی تھی کوڑا گوڑیاں تک زمین دے اندر کھب گیا بیلیا کھب گیا بڑی کوشش کی تھی بڑا چارہ ماریا پر زمین دے وچوں کوڑا نہیں نکلیا سوراخا پھر کہندا مدینے دے مایا مکے دے لاڑیا او مینوں معاف چا کر تو کریم نا نالے رحیم رب دا تو محبوب نبی ہے سونیا مینوں معاف چا کر لجپالیاں فرماؤندے نے میرے نبی نے فرمایا جا سوراخا اساں تینوں ہن پھر معاف کیتا سوراخا جد پیچھے مڑیا اینی دیر نو پھر اس نفس نے ذلیل کروایا ہے کہندا سوراخا ہو سکدا ہے ایتھے بھی پویں پولی ہوے ایتھے بھی زمین پولی ہوے دوبارہ کوڑا موڑیا جد کوڑا موڑیا ہے جد کوڑا موڑیا ہے ادھر عرش دا رب مہربان ہو گیا ادھر عرش دا رب مہربان ہو گیا ادھر مدینے دا مائی راضی ہو گیا اور بیلیا انج کر کے اج میلاد سن بیٹھا ایتھے رو دل مدینے لے جا عرش دا رب تیرے تے راضی ہو جائے گا مدینے دا مائی تیرے تے راضی ہو جائے گا المختصر اور جدو سوراخا کہندے نے تیجی واری میں کوڑا موڑیا ہن دل بھی ہو گیا میں اپنے آقا نو آواز دیتی میں کیا یا محمد میرے آقا نے جد پیچھے بیٹھیا زمین نے پھر وفا کی تھی اور کوڑا پٹا تک تے میں گوڑیا تک زمین دے اندر تنس گیا میں ویکھیا بیلیا اے زمین میرے آقا نال پیار کر دیے اے زمین میرے آقا نال عشق کر دیے ایتھے میں اپنی گل نو روک کے تینوں ایک قیمتی گل دساں او بیلیا قبراں کوٹھیاں تے نہیں بننیاں او بلکہ قبراں زمین دے اندر بننیاں نے اے زمین میرے آقا نال پیار کر دیے اے زمین میرے آقا نال عشق کر دیے اے زمین میرے آقا دا میلاد پڑھ دیے المختصر سوراخا کہندا میں انج کر کے مچلیا میں انج کر کے تڑپیا جدو آقا میرے ول ویکھیا میں آقا ول ویکھیا اکھاں نے اکھاں نو ویکھیا ہن مینوں عشق ہو گیا دل بھی دے چھڈیا تے دنیا بھی دے چھڈی میں آقا ول منہ کر کے ہاتھ بن کے التجا کیتی ہے سونیا دل کردائی مینوں ایتھے مرن دے دل کردائی نال لے جا جند بھی تیرے نائے جان بھی تیرے نائے سونے دل کردائی معاف چا کر پاویں مدینے نال نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری میرے حدیث پڑھ دے دوران ادب ہے کہ جو حدیث پڑھی جائے پاویں وقت دا کوئی بادشاہ بھی آ جائے او دا بالکل استقبال نہیں کرنا چاہیے سونے نبی دا بیان جو ہو رہا ہے میں حدیث مکمل کر کے میرے علاقے دی شان تے ملک پاکستان دے عظیم نعت خان
میرے بھائی بھی نے چھوٹے، اللہ انہاں دے علم دے اندر عمل دے اندر برکتاں عطا فرمائے۔ عدیل مدنی صاحب آئے، اسی انہاں نو خوش آمدید آکھنے ہیں اہل خانہ دی طرفوں، بھائی محمد علی دی طرفوں اور انہاں دے بچیاں دی طرفوں اللہ انہاں دی حاضری بھی قبول فرمائے، انہاں دے صدقے میرے جے نکمے دی بھی اللہ حاضری قبول فرمائے۔ پہلے جے تو تھک گئے جے تو پھر بس کریے، نہیں تے ایک کری کہہ دے ذرا سبحان اللہ، گل نو مکمل کریے، گل نو مکمل کریے۔ ایک جھٹکی گل کر لگا، بندہ گھروں نکلے تے کول سامان نہ ہوے، عشق وچ غوطہ لا کے پھر گل سمجھ نہیں ہوئی۔ جے عشق نہیں، محبت نہیں تے پھر گل اتوں ٹپ جائے گی، اے محبت وچ گل آنی ہے۔ اس لیے عاشق کہندا ہے عشق دیا اگاں نہیں لائیاں جاندیاں اور لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں، عشق دیا اگاں نہیں لائیاں جاندیاں اور لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں۔ او جیڑا سونے یار دا نگاہ سامنے، او ایویں تے نہیں گردنا کٹائیاں جاندیاں، او عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں، او عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں، او سب کچھ وار کے صدیق دسیا، او ایویں تے نہیں یاریاں نبھائیاں جاندیاں، او عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں۔ میرا نبی جدوں مکے والوں مدینے وال جا رہا ہے، ادھر کر بھی چھڈ دتا ہے، نہ کول کوئی سازو سامان ہے، نہ کول کوئی دنیا دا مال و متاع ہے۔ میرا نبی مسافر بن کے مدینے وال جا رہا ہے، اور جنوں پہلے جس رب یعنی بیماریاں دا شہر کیا جاندا سی، میرا نبی مکہ وسا کے ہن مدینہ وسان چلے آئے۔ اینی دیر سراقہ جدوں میرے نبی دے پیچھے آیا، کلمہ پڑھ لیا تے مسلمان ہو گئے۔ سراقہ نو میرے نبی نے فرمایا لجپالیاں فرماؤندے نے قیامت تک تیرا ذکر انجی ہوندا رہے گا سراقہ، آ تینوں اسی اج انعام دینے آ تے ایو جیا انعام دینے آ، جا اسی تینوں کیسو کسرا دے بادشاہ دے کنگن دینے آ۔ اجے میرا نبی مدینے نہیں گیا، غیب دیاں خبراں عمر دے زمانے دیاں پیا دیندا اے۔ غیب دان نبی نے فرمایا سراقہ اساں تینوں سونے دے کنگن عطا کر چھٹنے۔ میرے نبی نے ہر مسلمان تے سونا حرام کیا ہے، اللہ دا حکم ہے بھی سونا نہیں پاؤنا چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا سونا حرام ہے، ہر مسلمان تے حرام ہے، پر نہ بیلیا نہ سراقہ نو مندری نہیں، چھلا نہیں، کڑا نہیں، بلکہ کچھاں تک سونے دے کڑے عطا کیتے پہ جاندے نے۔ سامعین و ناظرین، المختصر میرے نبی دی ظاہری حیاتی آپ دنیا تو پردہ پا گئے، پر اس تو بعد ابو بکر دا بھی دور چلا گیا، اس تو بعد عمر دا سونا دور آیا۔ اس دور دے اندر جدو کیسو کسرا فتح ہویا ہے، سراقہ بن مالک نو او کنگن پنائے گئے۔ اس تو پہلے ایک گل سندا جا، ابو بکر دے زمانے دے اندر سراقہ نو بخار ہو گیا، سراقہ بیمار ہو گئے۔ جوان پتر اپنے باپ دے کول آیا ہے، جب کول آیا ہے
منجی پھڑ کے وین پیا کردا ہے رو رو کے کہندا ہے ابا جی کوئی نصیحت چا کرو کوئی مینوں نصیحت کر دیو کوئی مینوں چنگی گل دس دیو حضرت سراقہ بن مالک کہندے نے وجاتے دس تو کیوں انج دیاں گلاں پیا کرنا ہے سراقہ نے جد پتر کولوں پوچھیا او پترا ایویں دیاں گلاں موت دیاں گلاں تو کیوں پیا کرنا ہے او بیلیا عشق نچا نچا کے لوکاں نوں دسدا ہے او مدینے دے مائی دا پیار اینی عظمتاں والا ہے سراقہ اپنے پتر نو کہندے نے او خبردار پترا رونا نہیں میں نبی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا ہے نبی مصطفیٰ دا نوکراں او بیلیا دنیا دا بادشاہ ایو دا نوکر مان نہیں او میرے نبی مصطفیٰ دا نوکر سراقہ تے بڑیاں عظمتاں والا ہے سراقہ پتر نو کہندا ہے پترا رونا او پترا رونا تو رونا کیوں ہے تے سراقہ دے پتر کہندے نے ابا جی میرا دل ڈردا ہے مینوں انج پیا لگدا ہے تیرا وقت وصال تیرا وقت آ گیا اللہ توجہ میری طرف حضرت سراقہ بن مالک دے پتر نے جو رو کے اپنے باپ کو پوچھا ابا جی کوئی نصیحت کرو توجہ ہے نا ذرا سراقہ بن مالک دے پتر نے تو ابے کو پوچھا رو کہ ابا جی کوئی نصیحت تے حضرت سراقہ بن مالک کہندے نے اب پترا رویا کیوں ہے آکھیا ابا جی پتہ پہ لگدا ہے بھی تسی موت دے بستر تے ہو انہیں چند گھڑیاں دے مہمان ہو چند گھڑیاں دے مہمان ہو دل نیڑے کری مدینے دا مائی راضی ہون لگائی توجہ میری طرف میری گفتگو دا حق نہیں رکھنا ایتھے بیٹھ کے اللہ دی پاکی بیان کری حق ادا ہو جائے گا اللہ تیری میری بخشش کرے گا حضرت سراقہ بن مالک اپنے پتر نو وصیت فقدر پترا رویا کیوں ہے آکھا ابا جی مینوں معلوم ہوندا ہے او جویں انج کہ تسی فوت ہون لگے ہو سراقہ بن مالک نے آکھیا تینوں کنے آکھیا میں مرن لگا اجے اساں تے نہیں مرنا اجے اساں تے نہیں مرنا آکھیا ابا جی تسی آپ بھی فرماؤندے ہو وقت مقرر تے موت ہونی ہے آپ نے فرمایا ہاں وقت مقرر تے موت ہونی ہے پر جدو سائیاں عطا کیتی ہو ادو انہاں دی مرضی نال ہونی ہوندی ہے اور پترا ایویں نہیں میرا دل کردا میں ایتھے ایک اور حدیث پڑھ لاں پھر اس حدیث نوں مکمل کراں حضرت قتادہ حضور دے ایک صحابی نے آپ دی اکھ نکل گئی ہائے 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 بہت سارے علماء کولوں میں اینڈ تو گل کر لگا اینڈ تو آپ دی جد اکھ نکلی نا تے ڈیلا ہاتھ تے انج کر کے توجہ دا طالبہ میرے ول پیار نال ویکھ کے تے سونے اللہ دی پاکی بیان کرنا ذرا حضرت قتادہ دی اکھ نکلی میرے آقا دے کول گئے انج کر کے ڈیلا ہاتھ تے حدیث نو اینڈ تو بیان کر لگا میرے نبی دے کول گیا اور بیلیا جن میرے نبی دے نام لائی ہوئے پھر انج ہی جائی دے سامعین و ناظرین انج کیا کرے حوض کوثر دا پانی ہے حوض کوثر دا پانی ہے او جند لا دے مدنی دے نام او چند ایویں بھی تا جانیے حضرت قتادہ میرے نبی دے سامنے او اپنا ڈیلا لے کے آقا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نبی مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے آقا نو آن کے عرض کر دینے فیدا قومی وابی یا رسول اللہ تیرے قدماں تو میرا ماں باپ قربان ہو جائے یا رسول اللہ اکھ نکل گئی تیاتے لے آیا ہوں یا رسول اللہ اکھ عطا چا کرو میرے نبی نے فرمایا قتادہ اکھ لینی ہوں کہ جنت لینی ہوں میرے نبی نے قتادہ نو جدے نی گل کی تھی عاشق سچا سینہ میرے نبی نال ڈاڈا پیار جو کردہ سی سونی گل کی تھی آپ نے فرمایا سونیا جنتا اللہ تیرے قدموں دے صدقے عطا کر چھڑنی ہے
अख दे के लोकां दा मुंह बंद कर दे। मुहम्मद अरबी दे नौकर जदों आका कोलों मंगदे ने अल्लाह अता चा करदा है। कतादा नू अख मिल गई, मेरे नबी ने इंज करके लवापे दान लाया, अख फिट कर दिती। अल मुक्तसर कतादा कोलों जद पूछया गया कतादा दस अख किवें दियो, कतादा कहंदा रब्बे काबा दी कसम अख ताला भी अता कीती सी, पर जेड़ी नबी मुस्तफा ने अता कीती है रब्बे काबा दी कसम दिसदा भी ज्यादा है, अगे नालों भी फिटे। मालूम होया अगे अल्लाह ने अता कीती सी, हुन अल्लाह दी अता नाल नबी मुस्तफा ने अता कीती है। इसे तरह सुराका नू ता मेरे नबी ने उमरा अता कीतियां सन। सुराका अपने पुत्र नू कहंदा आ पुत्रा चुप कर, अजे बड़ी उम्र बाकी है, अजे बड़ी उम्र बाकी है। जिन्नी देर जिन्नी देर मैं कंगन नहीं ना पाने, जिन्नी देर इत्थे ही होना। जे थक गया तो फिर बस करिए, तो जे मजा आ रहा है हदीस मुकम्मल कर दे 1-2 मिनट तो फिर प्यार रखो। सुभान अल्लाह। सुराका बिन मालिक फरमाउंदे ने पुत्र नूं, पुत्रा चुप कर जा, पुत्रा चुप कर जा, पुत्रा चुप कर जा, जे मेरी उम्र बाकी है। सुराका बिन मालिक अल्लामा साहब आ रहे हैं ते नारा लाइए, क्योंकि उलमाए किराम दी दा इस्तकबाल भी करना चाहिए, हजूर दी गल जो करते हैं तो फिर क्या करो। गलियो अलामा साहब आ गए जिन्हें आप तकरीर ते गल मैं मुकम्मल कर लगा। तवज्जो मेरी तरफ, मैं अपनी गल मुकम्मल कर लगा। अलामा साहब आ गए, आप इन्हें तकरीर सुनी, आप पिंड दे जी हाँ एक प्यार रखो और सुभान अल्लाह। बेलिया गोश्त छड़ के ते बंदा दाल ले आवे ना तो फिर स्वाद खराब हो जाता है, ते दाल दा स्वाद लेंदे पे जे एक प्यार रखो सुभान अल्लाह। हाँ उलमाए किराम माशाअल्लाह जेडे सोहने मेरे नबी दे गुलदस्ते ने, सोहने नबी दी सोहनियां सोहनियां गल्लां करदे ने। मैं एक फकीर जा बंदा, हजूर दा अदना जा नौकर, ये सोहनियां गल्लां करन वाले सोहने बंदे, असी सोहने नबी दे गुलाम ते गुलामां दे भी गुलाम। हाँ हज़रत सुराका बिन मालिक आप अपने पुत्र नूं बड़ा डांट के क्या, ये नहीं भूली जा, तवज्जो मेरी तरफ, बड़ा डांट के क्या जी, अपने पुत्र नूं बड़ा डांट के क्या, आ चुप कर है, एडी कसी गल नहीं करी। जो साइयां अता कीता होवे ना फिर इंज हुंदा है, खुदा दी कसम जिस वक्त इश्क हुंदा ही होए जेड़ा इंज करके नेज़े ते चढ़ के खुदा दी कसम इंज करके बोले। मेरा दिल करदा है एक शेर पढ़ दियां ताकि नेज़े दी गल हो जाएगी। या हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है, छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना याद है, तीरों की बरसात में छोड़ी न सैयद ने नमाज, ज़ेरे खंजर आपका पढ़ना दुगाना याद है। या हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। बिलियो नेज़े तो गल इधर चली गई, पर सुराका बिन मालिक दे पुत्र ने जो प्यो नूं एवें ठंडी जी गल कीती, परेशान हो गया ना पुत्र जो सी ते बाप दी एवें बीमारी वेखी ते परेशान हो गया। आख्या पुत्रा एडी कसी गल ना कर, मेरे नबी ने उम्र अता कीती है, जे मैं नहीं मरना। अब्बा कदों मरना ही? आख्या जदों कंगन पाए। हाय हाय हाय, अबू बकर दा दौर चला गया, अबू बकर दा दौर चला गया, उमर दा दौर आया, गल मुकान लगा। रब्बे काबा दी कसम जदों कैसो किसरा फतह होया, सुराका बिन मालिक नूं जदों उमर पाक ने बुलाया, मैं अपने इश्क च इंज हदीस बयान कर लगा।
सुराका सोने भी बड़े सन, इंज करके जदों कंगण पाए अपने सिर ते ताज रखा, रब्बे काबा दी कसम इंज बावां उच्चियां करके लोकां नूं दस्या ए कंगण नबी मुस्तफा ने उदों दिते सन जदों अजे मदीना आए गैब दान नबी दी शाना ने। मेरे नबी नाल प्यार करो ते इंज करो मदीने दा माई राजी हो जाए, और इश्क करो सहाबा इकराम दी तरह मेरे आका नाल मोहब्बत करो। ई आखिरत दी खेती है, ई दुनिया दी खेती है, ई कब्र दी खेती है, ई अशर दी खेती है। पता क्यों? फसल चंगी होवे ना जिमीदारां नूं जिमीदारां दी मिसाल देनी चाहिए। फसल चंगी होवे ना ते जिमीदार पासे होके बड़ा खुश हुंदा है, अल्लाह दा शुक्र बयान करदा है। बेलिया सोने नबी ते दरूद पढ़ेगा, सोने नबी दा जिक्र करेगा, सुनेगा, सोने नबी दी सुन्नतां ते अमल करेगा, रब्बे काबा दी कसम 5 फुट पैरां दे थल्ले जदों जाएगा एक नूर दी बत्ती बलेगी, अल्लाह दा नबी राजी हो जाएगा, अल्लाह अर्श ते बैठ के राजी हो जाएगा। बेलिया सहाबा इकराम इंज मेरे नबी नाल प्यार करदे, इंज मेरे नबी नाल प्यार करदे, आप दे सहाबा इंज प्यार करदे, सोने नबी नाल इंज प्यार करदे। आका लजपाल दी बारगाह दे अंदर एक दिन एक साहबी रसूल हजूर दे साहबी हजूर ने ना घोड़ा लिया, घोड़ा खरीदा, मुखसर 1-2 मिनटां च अपनी बात नूं मुकम्मल करन लगा, मोहब्बत चाह के एक गल करन लगा। हजूर दे एक साहबी हजूर आका लजपाल ने ना घोड़ा एक खरीदा, एक गैर मुस्लिम को घोड़ा खरीदा उलमा दी मौजूदगी दे अंदर। एक फकीर जिहा बंदा कमली जी गल करेगा पर साइयां दी गल बड़ी उच्ची होती है, साइयां दी गल बड़ी उच्ची होती है। आका लजपाल ने घोड़ा खरीदा एक गैर मुस्लिम कोलों, जद घोड़ा खरीदिया ना ते घोड़ा बेचन लग्या ओ बेली ते आका लजपाल कोल सन। आका खरीदन लग्या ते नबी मुस्तफा जदों खरीदन लगे ते ओ गैर मुस्लिम जदों बेचन लगा उदों आका लजपाल ने या बेचन वाला या आका लैन वाले मौजूद ने, कोल होर कोई बेली नहीं। उन्नी देर एक बेली होर आया, घोड़े दा मुल लाया चोखा, घोड़े दा मुल लाया चोखा, बेली फिर गया, बेली फिर गया। जदों फिरया ना ते इन्नी देर नूं लोग इकट्ठे हो गए, सहाबा भी इकट्ठे हो गए, रौला पै गया। ये आखे मैं घोड़ा नहीं बेचा, आका आखन घोड़ा मैं खरीदिया। आका ने फरमाया बेलिया अपनी गल तो मुकर ना, मैं तेरे कोलों घोड़ा खरीदिया मका के लिया ते तू क्यों इवें दियां गल्लां करना है? उन्हें आख्या बंदा बड़ा चलाक सी, कहंदा है तुहाडी शरीयत दे अंदर बैत दा तरीका कर की? ते हजूर कोल पुछन लग गया। आका लजपाल ने फरमाया साडी बैत दे अंदर, साडी शरीयत दे अंदर बैत दा तरीका कर रहा भी कोल कोई गवाह होना चाहिए, शेख खरीदन लग्या या लैन लग्या कोई गवाह होना चाहिए। आख्या फिर कोई कोल गवाह है? इन्नी देर नूं हजूर दे एक सहाबी कोल मौजूद सन। आए हाय हजरत खुजैमा आपने फरमाया हजूर मैं गवाही देना, आका ने घोड़ा खरीदिया, आका ने घोड़ा। आका लजपाल ने खुजैमा वाल मुंह करके पूछा खुजैमा तू कदों कोल सै? खुजैमा बड़ी डाडी गल कीती, आख्या आका असी उदों कदों कोल सां जदों अल्लाह ने तुहानू नमाज़ां अता कीतियां सन। आका असी उदों कदों कोल सां जदों अल्लाह ने तुहानू नबी बना के भेजिया। आका असी उदों कदों कोल सां जदों आका तुहानू अल्लाह ने अंबिया दा सरदार बना के भेजिया। आका तुसां फरमाया अल्लाह एक असां मन लिया, तुसां क्या ए कोठा जिदे अंदर 360 बुत ने तुसां क्या ए अल्लाह दा घर है असां मन लिया? या रसूल अल्लाह तुसां आख्या मैं अल्लाह दा नबी हां असां मन लिया। या रसूल अल्लाह तुसां क्या मैं अल्लाह दा आखिरी नबी हां असां मन लिया। या रसूल अल्लाह तुसां आख्या ए कुरान है असां मन लिया। या अल्लाह तुसां आख्या ए हदीस नबवी है असां मन लिया। या अल्लाह या रसूल अल्लाह तुसां आख्या ए हदीस कुदसी है असां मन लिया। या रसूल अल्लाह हुण भी तां तुसां ही आख्या है असां घोड़ा खरीदिया असां मन लिया। इसे नहीं मैं कहना या रसूल अल्लाह तुसां आख्या मैं गवाही देना तुसां घोड़ा। सरकार ने फरमाया जे ए गल सुराका फिर आया खुजैमा फिर असी भी तेरू अनाम अज तो बाद लोगों की एक गवाही होगी, तेरियां 2 गवाहियां होंगे, जिथे तू गवाही देगा तेरियां 2 होंगियां। ए मोहब्बत मुस्तफा दी ए बरकत है। बेलिया मेरे नबी नाल इंज प्यार कर जिवें अलामा साहब कह रहे कि तेनू वेख के बेलिया आखन ए जा रहा है कुत्ता साइयां दा। नहीं समझ आई?
میرے نبی دا نوکر بن جا، خدا دی قسم اللہ عرشاں تے انج کر کے مقام بلند کرے گا۔ اور بلال حبشی کیڑے سرکار دے پھپھی دے پتر سن یا ماسی دے پتر سن یا مامے دے پتر سن؟ بلال حبشی نے جدو میری سرکار نال پیار کیتا ہے، ٹردے مکہ پاک چنے، ٹردے مکہ پاک چنے آواز عرشاں تو ہو گئی تے میں آخری گل اے کر کے ختم کر لگا، توقیر کی یا الہی تجھ سے التجا ہے، توقیر کی یا الہی تجھ سے التجا ہے، ڈنکا بجاؤں ہر جگہ عشق مصطفیٰ کا۔ سامعین و ناظرین، دعا کرنا اہل خانہ نے تانوں مینوں ساریاں نوں آقا دی محبت دا لنگر لین دی توفیق بخشی۔ دعا کرنا اللہ انہاں دے گھراں نوں آباد کرے، جڑے بیلیاں نے دور دراز تو آئے، جڑے بیلی اپنے بستر چھڑ کے آئے، اللہ سب دیاں دلی نیک حاجتاں نوں پورا فرمائے۔ خاص کر کے بھائی محمد علی آپ دے رفقا اور آپ دی دلی نیک حاجتاں نوں اللہ پورا فرمائے، اور آپ دی اولاد نوں، میرے بھائی محمد علی دی اولاد نوں اللہ نیک بنائے، اور انہاں دیاں دل دیاں نیک تمناواں حاجتاں پوریاں فرمائے۔ کیونکہ بیلیو انہاں نے دعا واسطے تے سارا اہتمام کیتا ہے، تے دعا کھول کے دیا کرو۔ عطا اللہ کرنا، اسی تے منگن والے ہیں، اسی تے منگن والے ہیں نا، تے منگیا رج کے کریا کرو۔ سرکار کولو پوچھا گیا نا یا رسول اللہ اللہ نو ادا کیڑی چنگی لگدی ہے؟ آقا نے فرمایا جدو بندہ اللہ کولو منگدا ہے، بندہ اللہ کولو منگدا ہے تے بیلیا منگدے رہیا کرو، اللہ عطا کردا رہندا ہے۔ او دی صفت عطا کرنا، تیری صفت منگنا، پر اللہ کولو منگیا کر، یا اللہ دے بندیاں کولو منگیا کر۔ اللہ دے بندے بھی تاں اللہ کولو لے کے دیندے نے۔ ایک اور ایک گل ذہن وچ رکھیا کرو، میرے آقا ورگا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آنا ہے، اور اس لیے کاشف نے کیا پتھر سے پڑھواؤ کلمہ، پھر کہنا ہم جیسے تھے، ڈوبے سورج کو لوٹاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے، پیشانی پہ داغ بنانا کوئی مشکل کام نہیں، نقشے قدم پتھر پہ بناؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے، بام و درو دیوار سلامی، کندھا کوٹھے بام و درو دیوار سلامی دینے لگے، کچھ ایسا کرو پیڑ کو اپنے پاس بلاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے، پتھر سے پڑھواؤ کلمہ، پھر کہنا ہم جیسے تھے۔